whakaihe atu rā I te mata o te whenua, te tapu o te wāhi nei. Ko Pūrau te wāhi tapu o ngā uri o Rāpaki o Koukourarata anō hoki. He mea nui tēnei wāhi ki a mātou, ko tētahi o ngā kōrero tūturu e pāna ki tēnei wāhi, ko tēnei tētahi o ngā tino wāhi o Waitaha, māmoe me kai Tahu I roto I kātou. Ko tētahi o ngā tino take, ko te kai. This is the section of reserve that we are hoping to be able to get back from the council. It goes just from the road up to this fence line. This was the site of the urupā. He urupā, kua noho I te ringa o ngai Pākehā, neke atu te kotahi rautau. E ai kia Gail Gordon, no te whānau couch, koia hoki te wāhi takoto mō ngā tāngata ono te kau, pēnei I tēnei rangatira a Tiemu Nohomutu. In the 1900s, the Pākehā landowners that took over here were aware that this site was significant, but it was never ever acknowledged or given the recognition of what it was since 1915. It's been a reserve. We've had people who've come and parked here, whānaus who's picnicked here, not really treated or given the respect that and appropriate protection that it deserves. He manukura, he rangatira anō hoki a Tiemu Nohomutu no te whakaraupō. Nāna I arahi I ngā ope o Ngai Tahu ki te kakari nui o Ngāti toa rangatira, ka mutu, he rangatira o te whenua nei I te whakataunga mai o Ngai Pākehā I Wainganui I ngā tau ko 1803 tekau me te tau 1840 Nā tōna kore whai uri whakaheke I waiho tēnei whenua mai te iwa heketa ki te ringa o te Pākehā. He was a significant chief. He signed the Port Cooper deed. He was a member of the war party that went on waka out of Whakaropo here. So this is to commemorate where he was buried. Ko whakarite te kaunihera o Waitaha, he tūtohu ki ngā nohoanga o Pūrau, kia ke mi whakaro e pāna ki te whakahoki o te whenua ki ngā hapū. This conversation's been going since 1915. In 2009, the conversation ramped up a little bit with Ngāti Wheke, saying they would like the site returned to them. The outcome from the consultation is to get a balanced point of view and hear from all the community about what their views and preferences are. E mana ko ana a Gordon, ka tutuki ia I ngā wawata a ona mātua, kia whakahoki mai te whenua. My grandfather, he started with putting up the monument there. Following on from that, my father, he started lobbying to be able to get the land back and have it recognised as an urupā. So that was 65 years ago, and still we're here fighting to try and get it back, and hopefully this time we'll be successful. Hei te rua te kau o Oketopa, ka tū he wāhanga kōrero mō te hāpori, kia whakawhiti kōrero mō te whenua. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.